tangsi ke nili karbiang lo ara doan phan ningkang sama kodom pajir lo nili phan nang kene ba ni pen pini ani nili phan bang so kang hona pi pot nang litum media court pendang lo kadok ave karbiang lo ara doan phan nili hin pen suri ningkang sama kodom pajir lo laben ke non nili labang so kisung kacetong nang lagi nili jungjung phan kali nang litum rat karbiang lo ara phan kisung phan nili labang so kacesong pen joni pini nang litum nili phan dak hem kang sam nang beng lo pini nili dak ko dak hem kang sam pen jok lo sitat nili halasunang ke beng nili tu kacesong ang ton kali lah nili tu ke song kacesong ke halaswani pen nang cheng lo la pen non labang so ang thun pini pen apta ko la son si cheng bompo hem prek la pen ke nili tum akemang 6 schedule to the constitution of India teng paragraph 2 subparagraph 7 teng pendang lo nili tum akemang high court honorable high court Guwahati high court pen ke piktang ka case labang so case ka tang case nili pa chun che tik bang ke ni to kacesong sang se oh la pen ke jail ke pini ne phansina beng lo pinap ke anu ka prek nang jang posita itung ka pheri nang alama ve dona tu athe itum ka che song aki joy ke pan itum chunche nasi ka che song pini nali tum nili phana thek long nali tum nili phana bang son tab so akiba ningkang sam kang hona e pipo nali tum phan kiro pilo nasi tum ansu se ka che song ansu se aprang pon thei phana nali tum ka do ve hir jumela pa ka cherap ka che to kenang sort personal tum pini la bang so channel ka do ve da ka che to media do ana channel long personal tum ka biang long do doran do ana rat phan samen nili chuning rilo la pen ke ili tum non dak ke chari bom BJP sarkar laki itu makai pan ke miong thai kali puke nali tum ke dam tai court pen si thek long dak lo ili tum makai ki vir na to wars watch of extinction ki vir to wars dam bom de itu lasi nali tum kado ka ve pini lama so channel kalang kado ve karbit solang do ara do an santa nili hin pen chuning ri lo tapi nali tum kado ve pan aku isi ka chuning ri bang ke la lo ili tum khai lapen ili tum ajutang ajubat kereng ye phansi tum party da pathi nei lapen ili tum jail ke che bank police ke che bank party pathi nei akama velo dona tum national tum kado we phan chuning ri lo lapen pini dak nili fikar jab nili prank jab kado we karbida anglong ara do an phan nili ni hin pen lapen nili song klem ra pen nili tum convenor da do roton terang pendang lo kado ga ve ni tum hamphang pendang lo sami kado ga ve sokar bisolang do rat phan lai the ni than pen sinili lam thing ton kalo kadom nili phan jel na bank bangala lo laki demokrasi ki kroy kre tumsi nili phanjana be lo nili demokrasi ron besi che songke article 19 of the Indian constitution lo ke freedom of speech pendang lo khala dak pinangan ke tok do ke song ke seng pendang lo angton dalam handak tok lab lo ke ni ha so teng si kam che claim lo khai pharman long ri pharman si che song nili methang jung che pa plang han kam claim li ke sita pini khai phani che song phani jel thap sita komani ke chupang lim tum phani jel thap the ke people lo thap sedet ke ha ni avina song hang le chok che gali khai phan si tung ka che song khai phan ni avina song hang jung le che song gali karbi ham phang pendang lok penang an ham phang atum karbi khai karbi long ri ke ching hona tum che song bom lo ke tala son ka che song nok be tum phan ke ka che song japo tum phan ke jal si thap ke lasi laso bang TV vera ilitum jasemet itum khai la pedito long ri ko son si ke cherai komi mahala bang si itum paprang nai ma pusini li kamatha si tanon nili phan son pini la bang so nili phan la son anga pa beng pen la bang ke si itum karbi ham phang phan si therak me la pen ningduk me lam nali phan ngai panne bani pen lam thiek lang je nali phan ngai panne ke karbelo tun mos konsil CM jene panne pola supra ko na holo oh laki non ke ilitum thek dak lo ke autonomous council itum district karbelo district long sanon ke binet rank minister pode minister level along an bang ke alang tum si ahar lo je karbia non ilitum le che song se ni tum jungjung phan le song so arleng theke man tang do pharman da ni tum si che song arleng theke man tang are soi janga soma tum kadu ve tum phan da pharman da ni tum che song hatum ta karbilo ni tum ta karbilo hatum ta ST lo ne li ta ST lo ke nili vile ro dak take er alang li to vile ro dak take er lo ke te nili phan jel na pa thap long alang li tum na stand do nai porlo but where day ni arjung tung tu kuna sikat lab lo te la suhut ke mate ri itum khai phan itum ka che song phan an song ya po tum phan jel ka che thap lok hello mai to kam lo mante la ka limati ho la lo anjala pi se kor lo hok lo la ke repeal vek nang po athe itum khai phan si ka che song japo tum lo ni tung ke welcome lo ka peace court welcome lo ni tung welcome lo alang tum phan deng lo la so e court ke prang da alang li tum pen chingki che than lo pu alang li tum ta do lo terang sang ho tum pen dang lo batai chingki lo sita non last jun to e court ke sign long bang ke hala so bang kep alang tum reservation ki pialam se wang lo thik ase pider lo non pider pen ke itum chichini der lo pena dia kisung ko masi phoji mai ta long le phelang to apiso so kadu vi ta ka phere me ang long si do ko gi pena dik
si hala hai ni tum pir thima tha pen sila lo ni tum da kupini mithanga le bhan le kam klem le lo lage jase met khai la pen long ria bhan kama tha si ni tum chi song lo ni tum pu lo sita la so ka chi song le ni li hem kang sam jang nang kok bang lo de la bang ke case bang ke do kok lo ni li phan la ka so case bang ke ni li bang ke ni li phan ke prevention on damage of public property section 4 thanks ni phan case nang pa bon various I am not a part of that protest de ni present gali sita but I was put in jail like very unfortunate for the Karbi society de a hok lam lo like ning duk mimi la pen ning oi mimi ani ki ga son se mandelo like ni tum ka che song ni li phana ga chera bu cheto dun thang ta ve a hok lam lo non alang le tum terang sang tum pen bang de ni tum pu chetas wa se alang le tum pen ni li ta help ko son ma dak family tum pen pu che than se alang le tum pen help sin ni high court dam lo lan ve lo kapre ga lam ke ni li ba semet pini ke dak ni li thang ta comment mo ve lo athe ja semet pini bang ke ni li hem kang sam pen ke jo opposite la hala so lam ba ni li than thelo pini ke ja semet song la pen khai la pen long ria lam pa sawang posin ni lan si than chot hala so part bang ni non ma comment pitek telang till today I am the president of Karbi Farmer Association, so we will be working together with the 24 plus organization regarding the issue which was signed with the 6th insurgency and the state government, central government, and that was very unacceptable. So that's it.